Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni ku igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icyenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibizindutse byibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turajya mu bumanuko ndetse no mu buraruko turabe uko byifashe, aho ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kutubwira uko biramutse. Mutama waramukanya amahoro y'Imana. Uraho neza, uramahoro nshuti muvandimwe. Yego turamahoro, ariko tuzindutse tubona ubutumwa twohereje utubwira uti ibintu bihinduye uko bizari bimeze. Bwana munyamakuru, najya ngumenyesha yuko FARDC FDNB barakariye urugamba. Yego Nyuma yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego gikomeje gutegura ibitero ndetse n'ibitero karundura. Ibi bitero n'ibitero karundura bakazabwaho ibitero mbere yuko bagaba ibitero bavuga yuko bifitemo abagambanyi. Yego turaza rero kurabira hamwe ibijyanye na la brigade en prise position sur la ligne de front, turebe uko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaza kandi kubabwira batayo zamaze kuzanwa mu bice bya zone de combat cyangwa se ibice biramo imirwano. Turaza kandi kubabwira force speciale zamaze gushyirwa mu bihe bice. Ni ibice bitandukanye mu misozi yegereye hariya hafi n'umuhanda w'internationali ugana mu byerekezo byegereye Kamituga no mu byerekezo bya Karole na Migugu, mu byerekezo bigana Kiyuyu ndetse n'itwa hafi ya Kunda Kitaka, mu byerekezo bigana Nyangwe muri Sud Kivu uva Bukavu. Turaza kandi kubyinjiramo neza turebe ibiriko biragenda biba. Turareba operation de reconnaissance ikomeje kuboneka ku giti gire ntangere. Turareba hamwe kandi contre attaque immédiate mu yihe misozi. Bwana munyamakuru, ni imisozi itandukanye yegereye Uvira uva Fizi werekeza aho FARDC n'abasirikare ba FDNB bakomeje kwataka intare z'Atarama. Turaza kandi kubabwira amakuru agira ati l'ennemi a été encerclé par unité mobile. Turaza kwinjira mu bihe bice. Warikaye ibintu byakomeye kandi bikomeje guhindura isura. Andi makuru aragaragaza ko aho bagira bati compagnie en récit un appui fait de la terrari, aho bitangazwa ko ari kompanyi za wowe imbunda z'imisada ziremereye mu bihe bice. Ni imisozi itandukanye Warikare, aho FARDC ishaka kubohoza ibice byose bya Warikare itotora ya Bruta ishaka gusatira ibice byegereye teritwari ya Masisi. Andi makuru dufite logistique ancillée l'intervenement des unités en première ligne, aho bitangazwa ko ishami rya gisirikare rishinzwe logistique muri FARDC zamaze kugeza ibice bitandukanye bamaze kubigezamo ibikoresho kabuhariwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaza kandi kubabwira ingénieur militaire zamaze kurungikwa kugira ngo zize zibungabunga ibijyanye n'ikoranabuhanga. Turaza kandi kubabwira byimbitse bizatumye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura gihagarara, aho benshi batangaza ko kuri ubu ngubu muri iki gitondo hazindutse hakirwa ibikoresho bwoko ki. Bwana munyamakuru, ni ibikoresho byiganjemo artilleries zigiye koherezwa muri Uvira, muri ya misozi ya za Munanira ndetse muri ya misozi yegereye neza cyane za Kavimvira utibagiye Kaningo ndetse n'imisozi yegereye Bukuriko. Turaza kandi kubabwira appliqué stratégique de guerre asymétrique, aho ingabo zakoze uburyo bw'intambara idasanzwe hagati y'impande zihanganye. Turaza kubabwira ko kuri ubu ngubu urugamba ruri kurwanwa mu ikoranabuhanga ridasanzwe. Turaza kandi kugaruka kuri dosiye ikomeye y'uwari umurundi ndetse n'abanyarwanda bafatiwe ku gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Kirundo. Turebe uko ibi biri kugenda bigaragara ahamaze kumenyekana amakuru mashya kuri iyi dosiye, aho bitangazwa ko bamaze kugezwa muri documentation. Turinjira tubabwira ibiri ko biragenda bidushyikira. Turaza kandi kubabwira operation combinée, aho bitangazwa ko abarundi na FARDC bihuje kugira ngo
bahuza umugambi ukomeye cyane wo kugaragaza yuko bashoboye nyuma y'uko baciwe intege na Wazalendo n'abandi basirikare bari biteguye gufatanya nabo kumera imbere ku rugamba. Banywanyi, ziro nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukayo n'imfunyapfunyo, tugiye kuyaramvura ingingo kumwe ku yindi, turabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere Itushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru akomakomeye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Amakuru tubashyikiriza ngaha kandi akaba ari amakuru aba yizewe. Icyo usabwa rero nta kindi, Itushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi. Mutama, tuyaherehe? Bwana munyamakuru, aya makuru tuyahere mu misozi ya Warikare aho FARDC ikomeje gucangacanga umutwe wa mama 23 ndetse kandi ushaka kuwukura mu bice byose bya Warikare utototera Masisi. Yego Mutama, tubwire uko vyifashe, duhite tuza turebera hamwe ibijyanye n'ibikoresho n'ubundi bimaze kugera mu gisagara cya Uvira biturutse i Bujumbura ku kibuga cy'indege. Banza tujyane muri iyo misozi utubwire ibiriko biribonekeza. Bwana munyamakuru, nagira mumenyeshe yuko amakuru agezweho kandi yizewe muri ano masaha adasanzwe si ubwa mbere kandi bivuze bitunguranye. Yego. FARDC ndetse kandi n'abasirikare b'igisirikare cy'Uburundi FDNB. Yego. Bakomeje kohereza abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Muganda. Yego. Bakomeje kohereza abasirikare ahitwa Taweza. Yego. Bakomeje kohereza abasirikare ahitwa Kende, Kispi, Kigoma n'ahitwa Kindo. Yego. Biro Baporo n'ahitwa Rogu n'ahitwa Otokari mu misozi itandukanye ya Birumwe. Yego. Makenda n'ahitwa Akute Tibabiwe mu Ndindi no mu bice bya Modinde n'ahitwa Kenya n'ahitwa Donga. Yego. Muhuru no mu bice byegeye Amasunga n'ahitwa Alombi no mu bice bya Bigure. Yego. Mukingiki utibagiwe mu bice byose byegerewe teritwari ya Masisi ahitwa Nyanzira. Yego. Ibi bikoresho biri kuzana muri ibi bice bwana munyamakuru. Yego. Namenye amakuru y'uko higanjemo atirarizi zose zasanzwe muri Warikare. Yego. Nyuma y'uko Ababiligi ndetse kandi n'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, Argentine, Mexique ndetse na Colombia bamaze kuza ariko ntabwo aka kanya bahageze iminsi bahamaze. Yego. Ibyo bijeje FARDC ngo nta na rimwe ku ijana barageraho. Byatewe n'iki kugira bitagerwaho? Bari kuvuga yuko babanje kwiga mapu y'ibice bigize Warikare na Masisi kuko batari babibwiwe neza uko babibwiwe atari ko babibonye. Yego. Niyo mpamvu bwana munyamakuru. Yego. Bino bice. Yego. bya Bikure, Muhuru ahitwa Mukingiti. Yego. Mu bice bya Busango n'ahitwa Mukwaniyama. Yego. Na Kisumbu tuyegera Ugutu n'ahitwa Mabango. Yego. Kisengenge n'ahitwa Sweru n'ahitwa Hosere. Yego. Biri kuvuga yuko hagaragaye drone zicanye amatara y'umutuku ndetse n'ubururu. Yego. Mu masaha ya nijoro guhera ku munsi w'ejo kugeza no masaha. Yego. Ubwo muri ano masaha biri kuvuga yuko drone zitaramenya amoko yazo, reka benshi baravuga ko drone z'ubutasi. Yego. Bari gushaka kumenya ese FARDC kuki yohereje abasirikare ndetse na zino ndege bino bice ikiganje cyangwa icyo bashaka n'iki. Yego. Bwana munyamakuru, reka ndambure peji zituyeho imirongo itukura. Yego. FARDC ikimara kugeza abasirikare ndetse n'ibikoresho biri mu bice bya Rubutu ndetse n'ahitwa Irimo n'ahitwa Kirongaronga. Yego. n'ahitwa za Moyoke n'ahitwa za Rangari n'ahitwa za Marimbu. Yego. n'ahitwa za Tukutuku, muri ya bice bizwi yuko bya Warikare bituwemo n'abaturage bakomoka muri Kivu, mu bice bya hariya umurenge bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi. Ibi bice bose barakwiye babona zino drone z'ubutasi ngo biriya bice bya Rengo n'ahitwa za Duganga n'ahitwa za Upiro. Yego. Amasunga n'ahitwa Alombi no mu bice bya Kenya ngo ahita yitwa abasirikare ba M23. Yego.
bakimara kwandika rero ngo igisirikare cya FARDC cyangwa se ngo FDND yego ku muhanda w'International Karindwi ngo bahita bahakura abasirikare babo bajyana hitwa Nzenze n'ahitwa Mayiko. yego baravuga bati iki gisirikare cy'umutwe w'inteko z'abarango twamenye yuko nabo bari gukoresha ikoranabuhanga ridasanzwe, turi gukeka yuko ugenda gusa n'iryo abasirikare ba Katari bafite yego bifashishaga bakoraga ubushakashatsi muri kare na Masisi. yego bakira ibintu birimo amayeri menshi atandukanye. reka dutuze gatoya bwaba binyamakuru aka kanya bakuru y'indetse byo kuyuza aka kanya. ibice bya Bagombe, yego ibice bya Mungamba, ibice bya Bene Katanga n'ibice byegereye ahitwa Mikinguru n'ahitwa Bekotero muri Warikare, yego buri ruhande rwitana ba mwana. bamwe baravuga bati tugabe igitero, abandi bakavuga ati tugabe igitero, habuze uwugaba igitero cyangwa uwubireka. bari kwitana ba mwana muri Warikare niko bihagaze, ahugaba igitero ntawubireka, kereka ku munsi wabanjije uyu munsi yego niho twabonye Peti na Burayi hagaragaye ibitero bya tubone bya FARDC n'Abarundi. ariko aka kenshi turi kuvugana FARDC bavuze bati ibitero turi kugaba yego biri gutuma umwanzi ari kubona aho turi guturuka, yego kuko Abarundi bakoze sisiteme yego ishingiye ku buryo umwanzi atamenya aho baturutse, yego bitandukanye na FARDC tumenye ngo yaturutse Nyanzira, yaturutse Fatwa cyangwa Bukumbirwa. Abarundi tuzi ngo baragaba ibitero baturutse mu Ndake, tuzi ngo baragaba ibitero baturutse mu mazi cyangwa se mu mashyamba, yego tuzi ngo baragaba ibitero bakoresheje Air Force base yabo. niwo mwihariko wabo ku mirongo imbere ku rugamba bavuga mu n'amakuru yajya mu byiza kuri ko Warikare ibintu byateweye natwe ubwacu. yego wenda mbere yo kuza kutujyana n'ubundi mu Minembwe no mu Mikenke, ndagira ngo tugaruke ku biri kubera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho kuva mu ijoro ryo ku itariki 14 rishyira ku itariki 15 kwezi kw'icyenda ikibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye indege ntabwo zari ziri kugwa ahangaha. Ntibyatewe n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi nk'uko byari bisanzwe, ahubwo byatewe n'indege ya leta y'Ububiligi, aho mu ijoro ryo ku itariki 19 kwezi kw'icyenda 14 kwezi kw'icyenda indege ya sosiyete ya Brussels Airlines y'Ababiligi yageze kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ariko ntiyagwa mu mwanya yagenewe kuko amavuta yayo yavaga cyane. Mu bagenzi bari bayirimo harimo abari bagiye Entebbe muri Uganda, abandi bagiye Brussels mu Bubiligi. Byabaye ngombwa ko bacumbikirwa muri hoteli y'i Bujumbura mu gihe hakorwaga ibishoboka byose kugira ngo ikanikwe. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ingendo za gisivili Joel Nkurabayagaya yasobanuye ko iyo ndege yafunze inzira inyuramo indege mu gihe zitegura kuguruka. Ati inzira z'indege zanyuragamo zari zifunze ijoro ryose. Gufunga iyi nzira irukumbi ikibuga cy'indege cya Bujumbura gifite byatumye izindi ndege zagombaga kuhagwa zihindura ibyerekezo muri iryo joro mu masaha ya saa 5 z'amanywa yo kwigenekerezo 15 indege yashyizwe ku ruhande kugira ngo ikanikwe. Kuva ubwo ubuzima bwo kuri iki kibuga cy'indege bwasubuye ku murongo. Ibyatumye muri iki gitondo hongera kugaragara ibikoresho byinshi byaturutse Kinshasa bizanwa n'indege Antonov 124. Biravuga ko iyi ndege yageze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku mugoroba w'ejo ku itariki 16 kwezi kw'icyenda 2025 ipakiye ibikoresho bikomeye ndetse harimo n'ibiribwa bizatangiye kugezwa mu gisagara cya Uvira, aho bivugwa ko kuri ubu ngubu hari n'abandi batekinisiye mu gisirikare cya FARDC bamaze kuza baje gukora ibijyanye no gusimbura bari bamaze iminsi ku mirongo y'imbere y'urugamba mu ikoranabuhanga rya drone ndetse n'abakora za radio zikoresha ikoranabuhanga ritabasha kumvirizwa n'umwanzi. Bikaba bivugwa ko abangaba baje baherekeje drone izi ndege
ndetse banazanye izindi drone zigiye kwifashishwa mu bitero byo mu Rugezi na Mikenke. Nk'uko rero bigaragara, Mutama ndagira ngo uhite twinjiza mu Mikenke aho ibi bitero bivugwa ko bigiye kwibasira ibirindiro bikomeye byatwirwanaho na M23. Bihagaze gute, amakuru ufite n'ayahe? bwana munyamakuru, rero igihari Yego. intambara yo mu Mikenke ndetse na Rugezi, Yego. intambara ishobora gufata isura yihariye mu buryo butandukanye n'ubwo ntekereza cyangwa wowe utekereza. Bitandukaniye n'ibya mbere byagiye biba? Bitandukanye n'ibya mbere byagiye biba. Bitandukaniye he? Aho bitandukaniye rero bwana munyamakuru, Yego. igitero cyagabwe hariya mu Mikenke ndetse na Rugezi hariya bari bagamije FDC yari igamije Yego. gusubiza inyuma M23 mu bice barimo. Yego. muri iyo misozi ya za Ruhunde hafi y'imihanda route nationale 9 hafi ya za Rugozo ndetse n'ahitwa Cyungwe n'ahitwa Korine n'imisozi yegereye hariya za Kwene Gatete mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Ariko nakubwiza ukuri yuko iriya misozi ya za Kivuye ndetse na za Ruhondo abarundi bashaka gukuramo abasirikare baberekeza hariya mu misozi y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. baberekeza hariya za Mikenke muri Minembwe. Yego. Bwana munyamakuru, ibintu bigoranye cyane bikurikije biriya bitero abarundi bashaka kugaba muri iyo misozi ya Mikenke. Yego. kuko hariya za Mikenke hafi ya za Kakuku ya mbere na zitwa za Kamombo na za Rowerera. Yego. urabona tuwanga n'iyo misozi ya za Shiro. Yego. aba bakomando ubona bagaragajwe ku makamera bazanwe ku rugamba. Yego. abenshi muri bo bazana mu bice bya Futi Kivu, mu misozi ya za Kirongo na Kabirongo hafi y'imisozi byegereye ku Garende n'ahitwa Rulimba n'ahitwa Bisende. Yego. kandi bikavugwa yuko bariya bakomando abenshi muri bo, Yego. ninakeka yuko abarimo muri bo bizi ibintu bijyanye na IT bwana munyamakuru. Ari abenjeneri muri ICT. ari abenjeniyeri muri IT bahawe misiyo yuko bagomba kurwanya ibitero biri kubera za Mikenke muri ya misozi yegereye za Bisendera za Kasoki. Yego. muri ya misozi ya za Muringa hari hafi y'imisozi yegereye za Mwana. iriya misozi yunamiye ahitwa za Kamituga. Yego. hafi ya za Kiyakombe na hafi ya za Karore n'ahitwa za Imonga na za Mikungu. Yego. iyo misozi yose mubwira iri mu mitwe ya 23, kandi bikavuga yuko Yego. nubwo iyo misozi hazanyemo abasirikare b'aba 23, Yego. FARDC ngo yahageze mbere na FDN ntibahageze. birumvikana yuko iyi misozi ishobora kumvikana imirwano kandi ishobora kugaramo imirwano. Yego. mu buryo butandukanye n'ubwo twatekerezaga mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga nk'uko M23 bivuga cyangwa se FARDC bivuga cyangwa FDN bivuga. Yego. Kugeza ubu se izasarambwe zo hari ibikoresho cyangwa se abasirikare zaba ziri kongera muri ibyo bice bya Rugezi, Mikenke, Mwenga yose na za Fizi? imisozi mu byo ya za Rugezi bwana munyamakuru, n'ubundi hari iriya misozi ya za Kiyombe ndetse za Dombe ya za Karore. Yego. na za Murozi na za Kangombe, kandi niho inteko z'iterambere zamaze gushyitsa abasirikare. bikavuga yuko bakitiza abasirikare nyuma yo kumenya amakuru yuko biriya misozi ya Namayo n'ahitwa za Kamaya n'ahitwa za Yuma. Yego. za Fariyara n'ahitwa za Gihombe. Yego. karifu ko hari imisozi n'ubundi yerekeye hariya muri ya misozi umaze kumbwira. Yego. za Mikenke. Yego. imisozi yegereye ahitwa za Butegere n'ahitwa za Ruriba n'ahitwa za Bisende. Yego. utibagiwe imisozi yegereye za Bugarama hafi n'ubundi ya misozi itegamiye za Warungu ndetse n'ahitwa Mirembwe. Yego. bivuga yuko FARDC amaze kwahita abasirikare. birumvikana ko mu ruhande n'ubundi byaba imisozi ya Rugezi. Yego. uruhande rw'imizaturambye ndetse kandi no ku ruhande bahanganye narwo hariho uruhande rwa FDNP n'abandi batandukanye bakomeje kureba ikijisho, kandi uruhande rwa gikurereza imisozi yitegeye amarembo y'imizaturambye cyangwa se imizaturambye
bikazana abasirikare mu misozi itegeye amarembo y'abasirikare ba FARDC bari n'abandi bafata ibikorwa babo. naho ibijyanye n'ikoranabuhanga ku ruhande rw'izasarambwe byo bihagaze gute, kuko abo kuri FARDC tubwiye ko bazanye abenjeneri mu ikoranabuhanga ndetse n'abo mu gukanika ibindi bikoresho bya gisirikare, izasarambwe zo zihagaze gute ku kirebana n'ikoranabuhanga Mutamu? Bwana munyamakuru, ntabwo ndi bujye kure. Yego, ntabwo ndi bujye kure, ahangaha n'ubundi ndibanda mu misozi ya za Rugezi ndetse n'ahitwa Mukenke. yego, Intare zasarambwe nyuma yo kumenya amakuru akomeye cyane yego, yuko abasirikare ba FARDC badeployinze abasirikare mu misozi yegereye ikiyaga cya Tanganyika ari misozi yegereye Myezi ndetse na Kibungo, yego, mu misozi yegereye ahitwa Musingiro n'ahitwa Tukutuku n'ahitwa hafi ya za Rupari ndetse n'ahariya mu misozi yegereye hariya hitiriwe uriya umwamikazi ngo ni umwamikazi Kisengero, yego, uvuka hariya za Karonda hafi ya za Kitu na Kasimba. yego, Biravuga yuko intare zasarambwe nyuma yo kumenya amakuru zamaze kudiployinga abasirikare za Karonda ndetse na Busindi, yego, kandi bamaze kudiployinga abasirikare benshi cyane nyuma yo kumenya yuko Ababiligi bashaka gusigasira ibyo bisekuruza byabo bya Kasembero, yego, n'ubundi bari basanzwe bafite hafi hariya za Arebari ndetse n'ahitwa za Tukutuku n'ahitwa za Karimberenge. Bavuga yuko n'ubundi biriya bice byitiriwe Ababiligi badashaka gutakaza agaciro kabo. yego. Ndagira ngo unyemerere gato mbere yo kuza kutubwira ibiri kuvugwa kuri General Autoproclame Hamuri Yakutumba William, tubanze tugaruke ku bivugwa ku gisirikare cya UPDF, aho bivugwa ko kishe umuyobozi mukuru wa Al-Shabaab. Ubwo turagaruka kutubwira ibiri kuvugwa kuri Yakutumba. Ingabo za Uganda UPDF ziri mu butumwa bwa African Union Support Mission in Somalia USAM zatangaje ko zishe umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za Al-Shabaab mu karere kitwa Lower Shabelle muri Somalia. Uyu muyobozi witwa Osman Hussein Bon Amir waruzwi nk'umugabo mukuru w'ingabo za Al-Shabaab muri ako gace yishwe ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icyenda 2025 mu gitero gitunguranye cyateguwe n'ingabo za UPDF hafi y'umujyi wa Bolmamil. Umugaba wa Sector 1 Brigadier General Joseph Musoke Swengwanga yashimye abasirikare ba Bauru Mawel Forward Operating Base ku kuba barahaye igihano gikomeye Al-Shabaab. Mu by'ingabo za UPDF zavanye muri icyo gitero harimo imbunda ntoya za pistol n'amasasu yayo 3 yuzuye, indebakure zikoreshwa mu ntambara, telefone ebyiri hamwe n'utundi dukoresho. Brigadier General Semwanga yavuze ko Osman ubuyobozi bwa UPDF n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bagikomeje umugambi wo gusenya imiyoboro ya Al-Shabaab no kugarura ituze muri Somalia. Umuyobozi w'ibirindiro bya Bauru Mayeri Major David Ongwege yashimye ubufasha n'ubuyobozi ahabwa na Brigadier General Semwanga, avuga ko bizatumye abasirikare be bashobora gusohoza inshingano zabo neza. Yongera ko bazakomeza guharanira amahoro n'umutekano muri Somalia. Mu ruzinduko rwe Brigadier General Semwanga yanasuye ibirindiro bya Ankwahel na Bahrain areba uko abasirikare bategura ndetse n'imibero yabo. Yaraherekejwe na Lieutenant Colonel Justin Mangwayembe ushinzwe ibikorwa remezo n'ubwubatsi muri Konjante hamwe n'abakomanda bashinzwe kurwanya ibisasu biturika n'iby'abagabo gore mu ngabo. Akaba yari ibikomeje kugenda biba mu gihe bitangazwa Mutama ko kuri ubu ngubu General Hamuri Yakutumba yamaze guhagurukira ndetse afite gahunda y'uko ashobora kwisubiza Bukavu. Byo bihagaze gute iby'uyu mwoto proclame amakuru ufite n'ayahe? Yakutumba ari kuvuga ati njyewe ntabwo nemereye yuko abasirikare b'Abarundi yego bagaragaza imbaraga zabo kurusha uko tugaragaza imbaraga zacu. Yego, nicyo kibazo ubona kiri Uvira. Yego,
abarundi baravuga bati twebwe gufata Uvira cyangwa se kurwanira Uvira cyangwa se kurinda Uvira yego ni ukurinda umusitire w'igihugu cyacu. yego Wazalendo cyangwa se Yakutumba uvuze yego akavuga ati natwe kurinda Uvira cyangwa guhagarara muri Uvira ni ukugaragaza agaciro k'abaturage muri rusange ko dukunda igihugu cyacu. yego FDL nayo iri hariya nayo ikavuga ati natwe kurinda guhagarara muri Uvira tugaragaza imbaraga zacu yego ni ukwihesha agaciro muri guverinoma. yego Abacanso nabo bakavuga bati Uvira nidafatwa ni ukugaragaza ikiguzi twatanzweho yuko kitatanzwe ubusa. yego Bwana munyamakuru nakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeye cyane, ariko muri rusange umujyi wa Uvira aka kanya uhagaze ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi. yego Abarundi bavuye za Kazinzira, yego abarundi bavuye za Munanira, yego bwana munyamakuru abarundi bavuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu mujyi wa Uvira, yego abarundi bavuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu mujyi wa Uvira bisubiremo. yego Aka kanya abarundi batuye mu mijyi ya za Kirungu, Shenge, Munanira kuko niyo mijyi itegeye n'ubundi misozi ya za Kavinzira na Kibondwe, yego bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane. byavugwaga ko abanyamurenge bakomeje guhohoterwa mu gisagara cya Uvira ndetse ariko bwana munyamakuru wenda njyewe ntabwo njya mwumva kugama cyangwa se kugera ku ruhande rumwe cyangwa urundi. yego Abarundi bakomeje kwitambika mu migambi myinshi y'abahoze n'abasirikare ba FDL nubwo abarundi yego rimwe rimwe tujye tubabona bakorana n'abasirikare ba FARDC cyangwa aba FDL, yego tujya twumva ibitero bijya bitegurwa bigiye kugabwa ku ruhande rw'abanyamurenge abarundi bakabisamo. yego bivuze ko hari igihe bashobora kugira umutima wa kimuntu. Oya, abarundi umutima wa kimuntu bamwe nako barawufite, yego ahubwo bakomeza mu nkokora no kuba iruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abasirikare ba FARDC yego uburyo bateguyemo urugamba cyangwa se icyo bashaka n'icyo baharanira batakiza, ahubwo bagerageza kwivana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. yego Mu bice byegereye hafi neza na Rubondi ndetse n'ahitwa za Kiguru hafi y'imisozi ya Ndengo, yego nababwira ni urugamba rushobora kuza gukomera cyane ukurikije abasirikare ba M23 yego bari koherezwa ahitwa Pene Mende mu misozi yegereye Kingoma, yego n'ahitwa Shuki na Kimoto bahawe ibwirizwa rikomeye ryo kwataka imisozi ya Tangarira, yego n'ahitwa za Kahoho mu misozi yegereye Karonda na Busindi. yego Yaje gukomera cyane nyuma y'uko igisirikare cy'abarundi yego ubwo ni FDNC yego aho bagabye ibitero baturukiye Kazima ndetse na Kavumbwe, yego berekeza ahitwa Mura mu misozi yegereye Maniema, yego bakazamuka umuhanda w'international 524 yego bagana ahitwa Rubinga, niho baje guhura n'igisirikare cy'umutwe w'intare za Saramwe cyangwa ama 23 cyangwa se abasirikare babarizwa mu mutwe wa Twirwaneho, yego aho ahitwa Kimano. Mu makuru mpawe n'abantu baherereye muri bice bambwiye bati ibitwaro biremereye bya terrorism byumvikanye ku ruhande rw'uyu mutwe, yego nubwo wari uherereye ku misozi atari ko bagerageje kuwurasaho, nubwo abawurashya barawazende bagerageje kubasubiza inyuma, yego batari ko bahangayikishijwe bikomeye n'uko abasirikare b'abarundi bamaze kugera Kishura ndetse n'ahitwa mu misozi yegereye ahitwa za Kagira ndetse n'ahitwa Mukangi. yego Bwana munyamakuru ibintu byakomeye. yego ibintu byakomeye ntabwo byoroshye nkurikije uko bimeze. Wenda mbere y'uko uri buze gukomeza n'ubundi utubwira, ndagira ngo unyemerere n'ubundi tujye kuzatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ku birebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo turagaruka n'ubundi ukomeza n'igice cya kabiri kibikomeje kuba.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko igihe cyose u Rwanda ruzabona ko hari ibishobora guhungabanya umutekano warwo ruzashyiraho ingamba zikomeye z'ubwirinzi nk'uko bizakozwe igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarasaga ku butaka bw'u Rwanda. Anenga amahanga yamaganye ingamba zashyizweho nkaho yashakaga ko ibyo bitero bikomeza. Ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'umutwe wa FDR Wazalendo n'izindi ngabo bafatanyaga kurwanya na mu burasirazuba bwa Kongo bikaba zaragabwe ku Rwanda ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 ubwo intambara zihanganishije M23 zari zigeze akomeye byanishe kuvamo Goma ifashwe n'uyu mutwe. Aya masasu yahitanye abantu 16 akomeretsa abarenga 120 mu Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga ubwo ari mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda 2025 yavuze ko imwe mu mishinga iz'ingabo z'u Rwanda ari ukurinda inkiko z'igihugu n'ubusugire bwacyo. Ati tutahise dushyiraho ingamba z'ubwirinzi kandi zahagaritse ibitero byaturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mbere y'ibyo bari bararashe inshuro nyinshi. Yatanze urugero rwo muri 2022 ubwo FARDC ifatanyije na FDR yarasaga mu Rwanda igamije kuburizamo inama ya Cogamo no guhagarika gahunda y'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ati twafashe ingamba z'ubwirinzi kandi tubifitiye uburenganzira, kandi izo ntwaro zari ziri kurasira kure ntabwo zongeye kurasa. Abantu baribaza ngo ni izihe ngamba zafashwe. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora. Ushobora kubikora urasa nawe ubasubiza, ushobora gukoresha ikoranabuhanga uzishwanyaguza, ariko icyambere nuko iyo dushaka no kurengaho byari bugushoboka, ariko ntabwo bizakozwe. Yahamije ko agira ati twafashe ingamba zo guhagarika ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda kandi dufite uburenganzira bwo kubikora igihe cyose bavogereye ubutaka bwacu. Igihe cyose tubona umutekano w'abaturage bacu uri mu byago, twafashe ingamba kandi zigomba gufatwa igihe cyose umutekano wacu usagariwe. Brigadier General Rwivanga yavuze ko umuryango mpuzamahanga wahise utera hejuru wamagana ibyo bikorwa, nyamara byari mu nzira zo gufasha u Rwanda kwirindira umutekano. Yavuze ko u Rwanda rwahisemo kugirana amasezerano y'imikoranire na Centrafrica ndetse na Mozambique agamije guhagarika ubwicanyi bwahakorerwaga kandi byahise bihagarara. Nk'urugero, muri Mozambique ibyihebe byari bimaze kwica abantu barenga 3,000, abandi 800 barahunga kuva muri 2017, ariko ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique bizatumye umutekano ugaruka. Ati ntabwo twabikora mu baturanyi, dufite ibisabwa byose ngo tujyeyo, ariko tubikoze twakamaganwa. Yunzemo ati igihe twahagarikaga amasasu yaraserwaga mu birometero 3 mwarabyamaganye, mwashakaga ko bikomeza. Muri make igihe cyose umutekano wacu usumbirijwe tuzafata ibyemezo kandi twarabikoze. Akaba ari ibyo yatangaje kubirebana n'ibimaze iminsi bitangazwa kuri izi ngingo zikomakomeye zirebana n'umutekano. Mutama ndagira ngo rukomeze tubwira noneho n'ubundi n'ibindi biri ku mirongo y'imbere y'urugamba by'umwihariko muri Sud Kivu ku zindi aksi. Bwana munyamakuru, nagira ngo umenye ko ibintu bikomeye kandi bikomeje gukomera cyane. Yego. Aha nagira ngo tunyaruke mu misozi ya Bukavu. Yego. Bameje kugaragaramo abawazarenda. Yego. Ubu hari umusirikare uba uri hafi y'icyama cya M23. Yego. Twagerageje kuvugana arambwira ati ariko nubwo dukomeje kurwana mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Abawazarenda bakomeje kutwinjira mu misozi ya Bukavu. Yego. Bati kandi igihe ibintu byakomeje, igisirikare cya FARDC. Yego. Abasirikare babo bari kunyura muri ya misozi ya Kimbenge na Runingo na Kiriba. Yego. Yinjira muri iriya misozi ya za Ruvungi na Kishozi na Kabomenge na Kakamba. Yego.
abandi bava mu Burundi batumira mu bice bya Marambo na za Rukana na Ruhwa. Yego. Hafi ya misozi ya za Bugarama, bati imisozi ya Bukavu dushobora kumvamo intambara idasanzwe kandi itari yiteguye na buri muntu wese. Yego. Ni ukuvuga ngo Bukavu biravuga yuko aba wazalendo barimo. Yego. Nibuze abaturage barimo ku kigero cya 15% barakeka yuko aba wazalendo n'abasirikare b'abafaridese. Yego. Aribo barizwa ku kigero cy'abaturage bari muri mu Bukavu. Birumvikana ko ibintu bikomeye cyane. Yego, ibintu birakomeye kugeza ubu ngira ngo wabonye pass out zasambwe bagize icyo babitangazaho ku basirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bagaragaye bakora pass out mu zasambwe. Ubwo turagaruka n'ubundi utujyana neza kuri axi ya Buvira Bukavu turebe ibiri kwavugwa kuri iyo linye ndende. Ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Alliance Fleuve Congo ryagaragaje ko ritahatiye abasirikare b'iki gihugu n'abazarendo ndetse n'abasivile kuryiyungaho ahubwo ko babikoze ku bushake bwabo kandi babyishimiye. Byasobanuwe n'umuyobozi wungirije w'iri huriro ushinzwe ubukungu n'imari Fred Kanaki Rukema. Ubwo umushakashatsi Dr Bojana Karibari yamwibutsaga ko hari raporo zavugaga ko aba bantu binjijwe muri AFC ku gahato. Yagize ati babikora ku bushake, icyo ni kimwe. Icya kabiri, tugira umubare ntarengwa kuko iyo duhamagaye ababarirwa mu bihumbi baraza ngo tubatoze, ariko kubera ko tudafite ubushobozi buhagije dufata abandi bari mu buyobozi kugira ngo bahagararire abaturage. Kanaki yagaragaje ko kubera ko AFC itafata abantu bose bashaka kwiyungaho, ubushize yafashe abaganga bake, abanyamategeko bake nabo mu rwego rw'ubutegetsi kugira ngo buri rwego ruhagararirwe. Ati kwinjiza abanyamuryango kwacu gushingiye ku bukangurambaga kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icyenda 2025 AFC yinjije mu cyama cyayo abarwanyi bashya barenga 7,400 barimo abahoze mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazarendo n'abari abasivili bahise bayiyungaho. Bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Dr Karibari yabajije Kanaki igituma AFC yemera gukorana n'abahoze bayirwanya, asobanura ko benshi muri bo usanga batari bafite amakuru ahagije ku mpamvu y'iri huriro rirwana. Agaragaza ko iri huriro ry'abanyekongo bose ati turi kurwanirira abanyekongo miliyoni 120, ntabwo turwanya itsinda rimwe ry'abantu. Twumva ko abaturwanya biterwa no kudasobanukirwa, kandi mu gihe dusobanukiwe batwiyungaho nuko tubyumva, kandi twizera ko umuntu wese watwumva agahinduka yatwiyungaho. Kanaki yasobanuye ko AFC M23 yafataga igisagara cya Goma mu kwezi kwa mbere. Yasabye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazarendo kuyiyungaho, ibasezeranya ko batabishaka bose bemerewe kujya mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Ati twabwiye abashaka kutwiyungaho ko bazagira umangabo. Abantu abasimbukiye mu makamyo bajya Rumangabo, bagiye mu bigo, hari abagiye mu bigo bya MONUSCO. Twabohereje Kinshasa, twohereje abantu 1359 Kinshasa. Uyu muyobozi yagaragaje ko iyo AFC iba ishaka kwinjiza abasirikare mu gisirikare cyayo ku ngufu, itari kubaha amahitamo yo kujya muri MONUSCO cyangwa ngo yemere ko bavigoma bajya Kinshasa. Ibi rero ni ibyatangajwe n'ubundi birebana n'ibikomeje kugenda biba. Mutama rero wakomeza utubwira mbere ko turi buze kugaruka kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muratwumva? Yego ndabumva neza bwana munyamakuru. Yego, turagira ngo tujyane kuri Axi Bukavu, hafi yaho bimeze gute? Amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ari kugaragaza ko abazarendo baba bateguye akantu ko kwerekeza Bukavu. Zifashe gute kugeza ubu? Bwana munyamakuru nagiye nk'ubwisangiza amakuru y'abasirikare ba FDL ndetse n'abazarendo
kuva mu misozi hariya za Kazimbira berekeza Runingo ku muhanda wa International 5 yego berekeza mu misozi ya Sante na Remera. Gahunda bafite ngo ni ugufata Bukavu, ariko sinzi ko ibintu bivuze ko dushobora kuza kubona intambara itoroshye, yego kuko umutwe wa 23 wamaze gushita abasirikare mu misozi hariya za Kamaniyora ndetse na Mumosho, yego kandi biteguye guhatana mu buryo budasanzwe budasubirwaho. yego Bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri yuko imisozi ya Kivu tugiye kubona intambara idasanzwe. Aka kanya turi kuvugana mu masaha ari imbere, dushobora kuvugana isoko bw'amasasu uri kurwumva neza cyane mpagaze kuri tiyo. yego ndagira ngo rero tujye mu karere ka Rutsiro, aha ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho abana 3 bo mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro bakomerekejwe na drone itaramenyekana yakoreye impanuka muri kariya gace. Zabagiye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 16 kwezi kw'icyenda 2025 mu masaha ya saa 7. Abana bakomerekejwe n'iriya drone bari bavuye kwiga mu ishuri ribanza rya Bunyoni. Raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'ibanze iravuga ko mu mudugudu witwa Nyarubuye mu kagari ka Bunyoni mu murenge wa Kivumu habereye impanuka ya drone itaramenyekana identification yayo, aho ihanutse mu kirere ikagwa mu nzira nyabagendwa inagwira abana 3 bavaga ku ishuri rya Ecole Primaire Bunyoni nayo irangirika. Aba bana bakomeretse ni Shingiro Irene w'imyaka 4 y'amavuko, mwene Mukandayisenga Emerate ndetse na Nsabimana Emmanuel wakomeretse mu mutwe. Hari kandi Alice uw'igikundiro w'imyaka 5, mwene Bikorimana na Iradukunda ndetse n'uwitwa Mujawayezu Rosine w'imyaka 5, mwene Hitimana Jean Paul na ufite Inema Olive. Ababona bose bajyana ku kigo nderabuzima cya Kavumu bari kwitabwaho. Kugeza ubu rero ntibiramenyekana byinshi ku bijyanye n'iyi drone. Turaza ro gukomeza kubakurikiranira ibijyanye n'iyi dossier, turi buze kuza kubabwira andi makuru akomeye y'ibiri kuba. Mutama tujyane Warikare naho tubwire ibiri ko biragenda biboneka mwabiri abice. Bwana munyamakuru, icyo bya Warikare ubu nta kintu cyo kuvugwa. Yego Nyangira ku ruhande rw'intebe za Sarambwe. yego mu misozi yihariye kari mu misozi ya Mwiso, yego ndetse kandi n'deployment hafi y'isantire ya Pinga ku ruhande rwa Paragenti, aho Mutama ntabwo nkumva neza. ni deployment zikomeje gukorwa mu bice byinshi bitandukanye. Ziri gukorwa kuri uruhe ruhande Mutama? Deployment ku ruhande rwa Paragenti mu misozi yegere mu mujyi wa Pinga, ndetse kandi no ku ruhande rwa 23 mu misozi yegere Kare. Mutama reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego urakoze cyane. Yego namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubategurira ngaha. Hasta la vista.